Yoze iphelele emndenini eyangizwe noKhuzani mfokamchunu laphana njengoba bake bahambisana nalaphana kwekanqamalala emva kokuba uKhuzani ekhiphe ingoma ethiwa khona ungizwe ethi akaseze ingane encane okukhomba ukuthi nenzalo akanayo. Sawubona kuphinde kuplafonye ekantombo sanjengamanje ubingelela yena Mathinto acaba Sidombe zomqamela amehlaka abanye zabaqomela imali othi ukwazi sangoma science ikhomba empilweni ngefice social natsha nathi mntana umuntu anqomana nonkomba ukutshela razi ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela usubscribe ushare uphinde ucommente ukhuluna konke uma usubscribe ayikho imali yakhe ihamba kodwa ke usukwenza ukuthi kube wena uthola notification uma ke sikufakela ivideo ehamba phambili. Ungizwe mchunu laphana usekhulunyelwe abafowabo ukuthi ke lento yenziwa uKhuzani ayisabukeki njengokuhlonipha umuzwa kaMchunu njengamanje sekubuke ngathi uyawugcwaleza umuzwa kaMchunu noma ke ulala nomfazi kakhe laphana ungizwe mchunu. Sikhumbula ke ukuthi uKhuzani lokhu aba inkulu nempakanye nongizwe akaphindanga wahlala phansi wayeka ukumtala lapha kodwa ke ubelokhu kuveze njalo ukuthi-ke ungizwe akasakhulelisi kanti futhi-ke nengane encane kade bayigcina. Ngane wethu ngaphandle kokumoshela isikhathi sakhe ngiyafisa ukuthi ngilalise lo mbuzo bhanyabhanya lapha khona-ke insizwa yasemachunweni ikhalela ithi-ke uKhuzani akayeke lento ayenzayo ngoba-ke akabona ukuthi simbangela ngesigcwagcwa kanti futhi-ke akayitsheli ukuthi-ke abantu bakubo lento abayithandi. Uzokhumbula-ke ungizwe ukuthi akaze asho lutho njengoba-ke ehleli ewuphixizile njengoba eyiphixela njengoba ehleli eyiphixela amalanga wonke nento-ke ayenza kuyena laphana-ke uKhuzani iyona leyo-ke kodwa uKhuzani akakhombisanga lokho ukuthi-ke uyaqonda noma uya-understand-a ngendlela-ke ebekwenzeka ngayo ngaphandle kokumoshela isikhathi nayo insizwa yasemachunweni. Sanibonani wensizwa zakithi niyaphila? Hayi siyaphila. Cha wensizwa zakithi masizinsizwa sibambisene noma sizinsizwa ngokweqiniso asibumeleni umnsizwa khona la sesingasachaze khona thina basemachunweni kahle ngegama lakithi nangomuzwa wakithi oloqhubeka uhlambalazeka ngeindlela thizeni esingazi futhi ukuthi kwenzakalani. Bafowethu uKhuzani sisacela sitshele ukuthi ukhona umkabhuti noma ukhona umakoti kabhuti ungizwa asondelene naye ngaleyo ndlela ngoba lokho akwenza usewukusichwenza thina basemachunweni. Mhlambe ngayitshela yena ukuthi mhlambe udelela umuzwa wasemachunweni noma udelela ubhuti ungizwa kuphela. Asikuthandi lokho thina bakhona. Okokuqala nje ke ubhuti ungizwa kaculi. Le mangikhumbula kahle le ndaba isike yaya ngisho kubaba uZuma uNcamalala. Ewubizile umndeni wasemachunweni ewubizile futhi umndeni waMpungose. Kwahlalwa phansi yakhulunywa le ndaba kabhuti ungizwe noKhuzani. Besingazi thina ukuthi uKhuzani usangaphinda asitshele ngomnsizwa bakhe asitshele ukuthi uyinsizwa yena into mangabe eyishilo angeke azaza ayijike. Cha umfowamphungose kulungile mfowethu asilutho asiphiki vele imali yamshintsha umuntu kodwa nje ke mfowethu sifuna ukwazi ukuthi aseneme nanoma yikuphi la oya khona aseneme thina futhi asisachazeki. Mhlawumbe ungayitshela njengazi ukuthi wena mhlambe ingoba uchaza abantu noma uchaza abalandeli thina sichazeke emachunweni. Akazalwa futhi yedwa lo muntu loyana ekuthiwa ungizwe uzalwa nezinsizwa ngokuthi ngoba besisathule nje besithi mhlawumbe usazozehlisa kodwa sithandi lento yenzayo. Besithi asedlulise lokho nje mangabe kumdlalo musuzoninda izingane zabantu ezigane ekhaya musuzoninda la amantombazana agaye abakoti bakabhuti musuzobaninda ngalokuthi mawudelela ubhuti ungizwe udelela ubhuti ungizwa kuphela ungadeleli udelela abafazi bakhe. Mawukuthi khona umakoti kabhuti ungizwe onosondelene naye ngoba ulo usitshela ukuthi uneyimfihlo ozoyiveza umfowethu mususedelela